ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupun riulak. Just wow. Keol Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kalau penbenar ban bedeng penpa yaki kali bawana Assam syakane gejala katba kesenjo kinongnya kali katai gejala ru kidang bedeng ban le yakani kakam. Habakran sikilat pathai kubor hagajan mir juga arpau terik nailar araja arpun rio ubarikal dinas doling u presiden ulaong. Baka association kan bedeng ban le yakani kakam watla kin haban samit hakate jaka. Nolor kita ulo kenturu ikinongnya kali kamai bikin ai ke jing lang bat bikin kiar ban hiar sekejala Assam hakum kene kapor. Kawai ke jing tepat makaliang jumi kinongnya kali kamai touristic season. Lembaga iki ke kepat ani kapor baningkong kalau ngamtak tu produk pesnam kita nyak kali lokal taksi bat tiba dehi nasor bat kapsor ba ibu ke jing tepat ba ada jing snokti saya kesini katba ka tina Assam tempat lah kan ai bor kemudian demi saya sini banyak cepat di pat pan sengit di bantu ini saka jelas ini dan bisa selong dipilih pada apa lagi dari negara Assam ibu kecepat terus all Meghalaya all tourist taxi local taxi kalau government di Prazi kalau di produk sami banyak di island yang disebut akan ini saya kesini tak ada bangun dia kemudian lah in keinstan ini bakniyo kanya ilam ya kajiti kunci cisan kunci banyak kali kamai kepunyaan kita wah kali ini tempat contoh island managing trade apa ke jingia pensengit kali pada anak pasar pada usaha jelas ini dan isu dia kebaan kebang banjur ni namun tak kini kiwi pekijak banyak kali kamai apa jelas ni lah benda ki lokal taksi lah benda ki tourist taksi ibu kecing tempat ki hari kapor ban nadu saya sini papun lembit benda kamai siapa jelas Assam dan ni pun papiau benda tak jorabat ni bagi ni kerpa makin ya slok hilang papun ni dontang kecing trai bat ni try ki lokal tribal ni ki try jelas ki tribal lokal ni benda apa jelas ni in terpat itu di medicine sendiri berkamai kami dia Thailand dengan tradisi pada mereka kamai saya di sini tak ada baka kajim karai dan itu nunggu kajim kubur ini adalah yang kita samurti bangin sesimpat atau berhenti ini niat bisa kemat kembali balian ada long man apa ni sami duk niat baik in sami baik neneng nilalong pakuai ban ya kemat pun kinongnya kali kamai ke peringkat bangin ai ketika dia kapan bangin khangmat dia kini jing syapan pengi kali produk Assam ini di belajar mana sini hang dia bocor pak ini nangnya cepat mentah kami itu ini penting kan untuk pahingura kemana kalian kecuali ini ada cincang untuk banyak menenstep ini ada cincang tak ada bangin dia cincang om bangin long kinong syapan hak kita diwe kita kerja beri mana exchange mana kena paksa Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya